Karamazov? 32 baş yarkanı 35 bin dolar kıldı. Buna dağıl ayt otam. Veresin mi ayba? Veresin mi? Evet. Ver, жақсы айтты bro. Көрбөйдүр. Siz көрбөшкө тура. Videosunu gösterdim mi? Göz işte, göz işte. Bu gözlük kişi aka. Bu kişi kıyım. Kıyım kişi aka. Жоқ, жақсы турапты. 35 бар. Жақсы турапты. 35 bin nok. Nok. Ver. Ya adı seni görüp Damir de satıyor. Yok. Atakul balvan urmadı. 1000 dolar koştum. Sarasana. Atakul gel. 1000 dolar koştum dağı. 36 mı? 36 oldu buna. Ketdi. Karmakan silah Ver. satmayım aka. 32'nin içinden biri bağışka padarkaga gitti. 31 mağı öteversin. Ana, 36. Ver. Zardan vaa deyin. Calı attılar yok mu hiç kim yok ya. Bu elin kolunu sıkıştı. 32 baş koltuğa 36 bin dolar verdim. 31 mağı öttü, bir bağışka padarka oldu. Ana verem. 36'ga. Zato. Bir oyunu getirgen için mingdi koştu da. Erkek kişinin biri мындай өзүнүн кыялы болот да. Мен акчага мындай билесиз кандай адам экенин. Акчага мут эмесмин. 26 жаштамын ака акчаны көрүп чоңойгонмун. Өзүм чоңойгом. Бир атамбай, жапанбай эмес. Өзүм жаш менен чоңоюп, өзүм туума тургам да. Бирөөдөн 1 сом акча карызымдай болом эмесмин. 1 сом акчага ака сатпайм. Мен куду кармакада көбөйтөм ака. Мен кармакада көбөйтүп, куду кармакага шопна. Элдеге палака кылам. Bir saz olup dur. Bundayda bu akçası satılmagan nerse yok. Bardı satıladi. Akam söz жерде koyarsın. 1000 emes aka 2000 koştum. 38. Var. Ver. Var aka. Olur mu? Ver. Aybek 38 oldu. Var. Erkek çeketi bağışka. Olur mu? Karmazov. Tuzgurak hemen. Adamların kolunu silkiş kanday болады kere. Ayba. Adamların kolunu silkiş kanday болады. Sen bu karasana vermeydi atay. Buna. Ramazan Palvanam geldi lan. Ver. Sen men taraf oldu. Bağışlayan balası. Aybek. Emin- Bağış Palvanam bir kozulu Ол oldu. жерде жаллаңымды атып баштаган адамдар турат да. Жөнөк адам жок. Мен сатам башында айтам сатам. Мен сатпайм ака. Мен жөн эле мына кармакага көрсөтүп койдум ака шу. Мен өзүм ниет кылып ака пул чогултуп алып Satılmagan nerse yok Aybek. Muhakkak- Sen al olasın. Aybek. Men aytkandim. Көрбөй туруп сода кылтат. Көрбөй туруп. 40 берип. Жок, мен видеосун көрсөтүп ака көрбөй көрсөтүм. Ажака. Үй бүлө гана сатылбайт. Алган сатылат. Кана. Үй бүлө гана сатылбайт. Калган берсин жас баракы болду. Айбек бер. Айбек нох. Ака мен Ушунча мен деген кыргыздын жигиттери турат экен. 4 башка 40 bin. Бар. Тотма. Айбектен. Айбек сиздин Бар. болду. мен сатпайм ака. Берем. Мен сатпайм. Бер. Satış gerek. Жок, сатпайм. Ben zorlanam. Көрбөскө. Ака. Мен аны сиз Көрбөшкө кетти. Базардын кызыды бирок. Бабыш ака, мен озундан чыккан. Озуң деле керек жок, берчи, берчи. Бербейм ака. Сатпайм Сатпайм. dedi. Жок. Сатпайм. Ака. Токтоп тур. Sen satasın ne? Дамке. Токтоп тур. Дамке, Айбектин ордунда болгондо эмне кылат элең? Комментарийге жазып койчу бир. Айбектин ордунда болгонуңда эмне кылат элең? Айбек, сөз сенде. Сатпайм мен. Мен сатпайм ака. Мен кармакан сыйлайм. Мына сыйлаган үчүн групп иштеп айтам. Ол да ака сатпайм. Болбоду? Satsan bir ayt. Биринчи айтам бул ауыз ака болду. Алматын бер. Токтом. Кармазы. Козуларың жашы кандай, тиши кандай? Канча айлык? 5 айлык, 5 айлык. 4 айлык. Эң алды 5 айлык, эң арты 3,5 айлык, 4 айлык ака. Кудай мен. Айбек, бирок бир нерсени бир билип кой. Кармазы сенин корооңун, авторитетин көтөрүп койду 40ка деп. Авторитетин көтөрүп койду. Yok, Уже бир коздарына берсең болчу деп болуп калды биягычы. Үйгө алып бардым да өзүм ушу ушулардын немесинен көрүп мына лично мына кармаканы көрүп, мына аргендерди көрүп мен ушу баштагам да. Ушуларды көрүп мына кармака көрүнгөн Красавчиктер. Assalamualaikum Davud. Kırmızı Peygamberlerin, sahabaların bardығы süykümlü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koy baktan koyda bereke var. Oşu buasında mına bizden özgöndün jigiti turat, mına özü bankrovщик turat eкен. Elдің бары koy kılıvat, koy bakkıla bereke var. Üken bul, mına Allah kadir.
Андай мында чача мача жоқ, бирок берсе мен нак пулга мына азыр деле жакшы берди да. Buradan просто бул мындай жаш нерсе өзү табыш кыйын болуп атат. 32 Вашингтон кактан таап алган билбеймиз. Бирден араң таап атабыз азыр 2 штуктан 3 штуктанчы. Бер кана. Чараңа береке 100гө чыгар. 100гө чыгарам иншалла болду. 100-100лүк кармагың Алла берекесин берсин. Allah barakasın versin. Allah barakasın versin. Şunda olma. Zor kıldı. Cigit ekesini satma der.